Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agururayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpang ka. Amangan magdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol! May samanen a nobela, asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas mayatan da na napipay ken Tata Amancio gapu tamadlawdan a naragsak ni Ligaya. Ket imanugot pa yan ang makikalaysa ka ni Francis. Inrugid ang aro tinagsagana para iti maangay to akalaysada. Kas iti panangayo da iti maisungrod. Kinasarita mat ni Francis ni Margarita. Tapno ipakaam muna ti panagkalaysada ken ni Ligaya. Iso akas taunay manen ti sakit tinakam ti balasang. Kinasarita mat nila kay Amancio ni Francis. No saan nga ta ngagbabawin to amang ikalaysa ken ni Ligaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol! Sigurado ka kade, asaan kanto ka agbabawi amang ikalaysa ken ni Ligaya? Baraw? Saan, Tata Amancio? Ikalaysak ni Ligaya. Gaputagin inayat kami. Mala, awan nga rod ti parikot. Ket agyamanakin ka. Gaputa inayat mo ti anak kaw, iti likodan ti napalabas na. Nasaya ta babae ni Ligaya. Awan ti makunakken kuana. Agkalaysa kami. Ket awan ti asino man ang makalapad. Awanen makunakpay, baraw. Ket agyamanak, tanapudno ka iti anak kaw. Nga uray nakurapay kami laeng. Tata Amancio, tinapod no nga ayat. Sana sa nikwa tikit kitaan na. No di ka ti kinapudno ng agayat. No kasta nga raw, tatang ko na mitin kanyak, baraw. Wanyag paiso. Rumbang atatang ti awag ko kada kayo. Tatang. Kasta nataer amanugang kaw. Awan gaganahigayak na agtrabaho. Kasla kayat kunti matay. Gaputa sa anak matgayam nga ay ayatan ni Francis. Manang Margarita? Apay nga tugtugaw ka ditoy. Or-orayam ni Sir Francis? Saan?
Saanen akas iti sigod ti kinadagkat mi. Ay, ngamin, agkalaysadan ka ni Manang Ligaya. Amumat dayta. Wan, Manang. Imbaga ni Nanang ko kanyak. Ngamin, may sa ni Nanang ko anapusgan nga kluto intun kalaysada. Kasta ka di. Manang, amok no apay analiday ka. Ammo, Manang, uray siya kat nalidayak. Masairak iti panagkalaysa ni Sir Francis. Anya? Wan, Manang. Ngamin, crush ko ni Sir Francis. Anya? No awan ni eskwelak, umayak makitigget dito'y farm. Makitkita kayo iti nga ako'y kuyog. Kat masursurunak. Tanaragsak kayo nga agkadkadwa. Tina? Kat ad-adamanin ama sa Iraq iti agkalaysadan. Crush mo ni Francis? Wan, Manang Margarita. Ngam ita, nailiwliwag ko ti pan nakasaer ko. Kasano? Basta inaklon ko itirik na kan panunot ko. Asana para kanyak ni Sir Francis. Siguro, addan to dumteng apara kanyak. Ngamin, ubingak pa'y mat. Tina? Isuasan kan nga agliday, Manang Margarita. Ngamin, agkalaysan ni Sir Francis. Bay amon, tasan asika. Wano siya ti para kenkwana. No dikat, ni Manang Ligaya. Ala, umay kayaw, tagmerienda kayo pa'y. Sakbay nga ituloy yu ti agdekorasyon. Umay kayo, kakabsat. Anak mida. Tagmerienda tayo pa'y. Wan, kakabsat, naimas ti linuto me kinikabsat aman siyaw. Anyan. Kasla anak ta ida. Kabsat pipay. Ha, anak ta ida ko nam. Wain. Tadata ti kalakayan. Ken kabakitan di tao eh. Ay, wunan niya. Kabsat pipay. Anya nga tano agasawatan. Ha, anya ti ko nam. Angaw ko laeng kabsat. Ay, unay kan kabsat aman siya. Malakit din. Isagana tan dagiti makan. Tagmerienda dagiti agdikdekorasyon. Naimas ti timpla kanya among. Nasken kadi pa ngay bagam dayta dagimay. Una. Sige, mangan ka pa iti hatkek nga linuto ni Nana Agno. Ninayunan na diata iti sabra. Sige, sige. Panawan na kong dito eh. Tadi ka mang disturbo iti panagpanunot ko. Anya ti pampanunutam aya among. Di ka nagdamag pa'y. Diya kas aya mat agdama kat saan mat. Panawan na kung dito parangan ti happy house ko na. Sige malangan. Ay, wan kayam among. Anya ti kayat mo nga sidyaan. Ta iso ti iluto me kanina na Agno. Imbagak mo panawan na kung dito eh. Diya magak lang mat no anya ti kayat mo nga sidyaan. Ta iso ti iluto me. Inton kwan, agungong at kamanan no di mo kaya ti linuto me. Nagadukit di ngay bagbagamon aya. No sinong badam ko madya sa ludsud ko di naalpasan. Diyatat numat ngamin agungong at ti among. Lumakay ka man no kasta. Imbis nga nataar ka, lumakay ka kay din. Anya itayan di damdamagam? No anya ti kayat mo nga si daan, among. Ta iso ti iluto me. Paksiw nga ikan. O makitam data? No itay pa nga imbagam data, dinalpasan. Sige among, inak nga ro din ija kay Chin. Agkape kan agpanunot ka nga ro dito'y. Sige, inakon. Tisuron kun iti dayta dagimay. Ina, makabannog a kasarsarita. Nana Agno,
Paksiw ka no nga ikan ti iluto ta ita. Iso ti kayat ni among Astor. Wen, apag iso. At damat ta inyag ni Bulit, alamos. Inga po da iji karayan. Asino data abulit? Tay kadwa ni Dinggas, no kasta mapandag kamal iji karayan. Ay, ado ayan na. Wen, mabalinan Basta nayunan ta itinataeng. Ay, wen gayam na naagno. Nakit kitam ni Don Juan. Saan? Uray dagiti babae. Jak nakita ida. Nasa pada nga taarim war. Diyak mo. Uray ni ken awan mat. Nalabit ang nagpasentro da idi parbangon. Uray ni Dinggas nana. Jak nakita. Nakitam. Napansamat iti purpurikat. Kasta ti ko na ni Bulit. Ay, apay asaan na nga imbaga kanyak amapan gayam iti purpurikat ngay. Naskan ka di nga agpakadakan ka dagimay. Ay, saan matkit di nana? Ay, dagimay. Saan mo nga aklunen nga gayat ka ni Dinggas? Nga madlaw iti garaw kan panagsasaom. Saan mat nana? Apay, agayatak ayakan ni Dinggas kat saan mat? Jak nga rod kaya tilampong kan barbasan. Ala, iso no iso. Mala, isaganatan ti iloto ta. Taumadanin ti pangal daw. Francis, nakupin kong dagiti kawas mo. Mangalakan tulatan iti aparador mo iti pagpalasam. Ada pa iti rabaw ti kamam dagiti pagpalasam, sakbay amaturog ka indon rabii. Anya kita asawa kon aya. Tanagagit lahunay. Santa pa'y mat nga agasawa Oray man. Di tanto mo lang ti papanan na. Francis, kumusta ni Margarita? Saan mo na panunutan ni Margarita? Basta tinapatag, naragsak ka. Naragsak ti relasyon ta. Kuang amin, amom ka di ama asyanak matkan kuana. Uwan, maawatan ka. Ang anyangay nga rod. Si kamot tayo ayatag. Saan mat nga iso? Saan mat nga rod amabarin nga iso ti ikalaysak? Ta saan ko lakit nga rod nga ay ayatan? Wen, amok dayta. Kas lang amin makitkitak ti kinaliday na. Ligaya. Kaya't ko kumati makisiningad kan kuana. Kaguran akmat. No ita, bayan pa lang ni Margarita. Tadumtong-tumot lang ti gundaway ang makasiningad mo. Amok asaan mo kaya't amapukaw kan ka ni Margarita. Tanasingad agayam mo. Iso kasta akmat. Napatagmat kanyak ni Margarita, gaputa napatagkan ka. Amin ang napatagkan ka, napatagmatan kanyak. Nasaya at launay. Dahil dati may sana gustuakan ka. Gaputa man nakaawat ka. Wan nang runa no maipapankan ka, Francis. Nasaya at. Sapay kumatasanan nga agbaloy ti pangadam mo. Kat matuloy ti kalaysata. Saanan, ngamin, nalawlawaganan ti panunot ko. Kan, impariknam ti panagayat kan pamatag mo kanyak. Gapoy ti dayta, ad-ad dapay itan nga inayat ka. Si kaman ita, ti kasaritak iti nalapat, anak ko. Ha? Apay ka di tatang? Kasla na patag ti ibagayo Maudin daytoy a panagdamag ko kin ka, anak ko. Anya dayta, tatang? Saan ka nga tanga agbabaway a makikalay sa kin ni Frances? Saan, tatang? Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay adumteng ti kalay sayo, anak ko. Agkalay sa kami ka ni Francis, tatang. Agnanayon ti panagliday ko, no sa anak ang makikalay sa kankwana. Nasayaat no kasta. Sige nga raw, dayjay laeng ti damagag, anak ko. Saan ka kadi amapan iti tanam day di inam,
Ta ipakaamom kinkwana. Day tamot ti pampanunutak, tatang. Sige. Mapan kayon to kin ni Frances, anak ko. Dagimay. Mapan kami ka ni Don Juan iti plantasyon. Kat mangisagana kay ti pagsangwan mi, ton makasangpot kami. Wen? Anya nga iti pagsangwan niyo, amo. Arakan pulutan. Makan Na syempre, mabisin kami to. Sige, among. Anya nga makan, among. Kamote. Ay, just kimot na ito dagimay. Agpampanunot ka po no saan? Agdamagak laang, amo. Ay, unay kan. Innapoy kan si daan ti isaganam. Wan amo. Inton maminsan ngamin, amo. Kompleto ti ibagam. Tapno sana kon nga agdamagpay. Niya. Sige, amo. No problem. Aglutuak iti naimas ataraon. Para kada kayo ka ni Don Juan. Aglutuak iti chicken. Agluto kayo itan. Tapno apag isunto, inton makasangpot kami. Wan, amo. Ay, si problema. Nanang, ada kami itakan ni Francis dito'y sangot itanamyo. Kat, pasensyaan dak kumaiti kalabas. Nudyak nakasarsarong kar. Sapay ko mata maawatan dak. Nanang. Sayang. No si bibiyag kayo kumapay ita. Maimatangan niyo kumati pa nagkalay sa amin ka ni Francis. Amok anaragsak kayo. Gaputan na singpet. Kan man ang ipatag-alalaki ti pakiasawaak. Di kayag danag, nanang. Taayatan kan ipatag ko ni Ligaya. Kat saan tong agbabawi ang makikalay sa kanya? Francis. Ano di kayo sa wunday dapat ng luham, Ligaya? Luwan ni ragsak na ito Francis. Kasta ka di. Nanang, baliwan min tumanan ti umay. Kalpasan ti kalay sami. Wan, nanang. Agsubli kami to kan ni Ligaya. Anya ti aramidam dito kaprutasan, Tina. Saan ka di arumbang nga ijay kanatengan ti ayan mo? Ta ijay ti ayan ti babae ita? Sinurot ka ngamin, manang. Tapay. Amangan ngamin numapan ka aglam masiji karayan. Anya? Kunada ngamin anapan ka kanon naglam masiji karayan. Ngam, imbag saan ka analmas, manang? Anya? Iso asursurutan ka. Tapno lapdan ka. Nubilang taglamas ka. Sige. Agsublikan ijay kanatengan. Kat si ka, manang. Papanam. Mapanak ijay karayan. Oh, makitam. Amangan naglamas ka. Anya ka di ti bibiyang mo kanyak, Tina? Dakas nga minti kasta, manang. Saan laang mat ani Francis ti lalaki? Day talaang. Tas saan pa adimtang ti parakan ka? Anya? Agayat tayo nga agpaiso. Ngam no maminsan ngamin. Ti inayat tayo a tao. Kat saan matapara kada tayo? Iso amasaktan tayo. Kaskanyak. Kaskan ka, manang. Hoy, Tina. No agsasao ka, kas kala nataangan. Wan ngamin. Naklon ko ani Francis a crush ko, kat sana para kanya. Iso akasta ka kumamot manang Margarita. Sige. Panawan na kun dito'y kaprutasan. Agsublikan ijay kanatengan, Tina. Ingkakat agtrabahon. Agsubli akla ijay ano katwa ka. Giuray man sanak ang makatagad ita. Basta bantayan ka. Anya? Dahito yung tiyakanan nyo ka ni Don Juan, among Astor. Mangyag kay ti danom, wano Diyos. Wan amo, isarono ni Nana Agno. Ura eklabit ni Don Juan.
Napan ngamin nagpiles, tagkalkalingatan itay. Buti ugmat ngamin. Ah. Iso anala ka nga agling at Anya? wan mat, nagdakal alakay. Apay, kabaalan na pa'y timag na day ije plantasyon yo. Nagadugot na makikita mo na aya dagimay. Sige nga rod, amo. Tay nakalaan dagiti. Sige, Tunwan. Kita mo ti pagdanaga iti imbati mapagkwartaan. Gaputa siya kung ti makam mo. Awan pagdanaga, tasanak akusit. Agtalakakan ka. Agyaman na, Tunwan. Kat kayat ko apumasarkan tumati jay syudad. Tapno makita matiayan ko. Sige, Tunwan. Namnamam day ta. Sige nga ro, Dastor. Agpatuloy ako. Itulod na kan ni Angkwan, Don Juan. Nanay Pipay, ada ipadigok ka ni Francis asidaan. Ginataan nga aba. Naimas Oh, ato'y nana. Awatin niyo. Ay naimas na itabalasang ko. Talaga naimas, nana. Iso adakkel amalukong tinangikak. Tainad-adok. Ngamin, paborito ni Francis dayta. Kasta tilutlutuan mi ka ni Francis. Idi umay pa'y ijabalay. Ha? Wen, nana. Ay katagyaman akno kasta balasang ka. Tauray siya, kayat kumetoy impadigom. Wen gayam, nana. Dayta impadigok, kat para lakada kayo ka ni Francis. Saan nyo nga ikan ni Ligaya? Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.